Maloi la maria ho e ki mo le lei ai Tonga kotoa, whiawhia ke tantari lei ki mo tonu, ke mo unio ngongo mo le te o me televiso nei Tonga ki he whiawhi tu opule lulu koe ni aho hiva o siulai. I he wakai ki ngahi tala noa la lahi o i hōwang, me ai tahini prinsesi Kalaunisi nai takala o whakailongai, ai ka mata ai whono whakawhanua ma ai ka kai whiwhine a liawhi. Ka kato hi pongpogini ai hopo tangi ai whawhawhonga whalea lea o Tongatapu hiva, ka koe minista tāna ki paanga hu mai mo tu te 17 i tomo ua, mo to ki tāte vita tu kunga, ka te ki ke whakaha ai ola o i hopo. Pea veke mo longo mo ui ai ka inga o whamotu i he fōfua mā i moa a ahi kolo ai tama pirilisi tungi, ke no mautofi a ko whamotu, i he teo ki whakatu e polokalama Mama Sis Uhila i kolo ki he Kirismasi i Disema. E iei me ngahi tala noa ke he ana yange me wakai ki ngahi o gogo mehi mala e o e sipoti, kei pehe ki whakamatala e a whakamuimui taha. Ke koe whakaile wahini ki he whakaiki o e ngahi o gogo, ko au popua aho. Koe ka kaiwhewhine, koe architect ia o i society. Koe ko ngai nia me ai tahini Princess Kalaunisi nai takala, i ana whakailongai ai ka mata ai whono whakawhanua ai ka kaiwhewhine. Ko whakatahataha mai ai ka kaiwhewhine toko lahi me ngai whaiwhanua kotoa tongani, ki he whakahoko o i whono whakawhanua ai ka kaiwhewhine, ai a koe makamaile maho ingaini i he ngahinga awe ke tau ka vei, ana whakaivia ai ka kaiwhewhine i he ngahinga awe whakataki, to unga mo uine nei mo ka wato ka kaiwhewhine ki ngā hinga o maho inga ai whonua. I he polokalamani nei me ai tahine Princess Kalaunisi nai takala, ko tahaine makamaile mo historia ki Tongani ai ka whataha mai ka kaiwhewhine ke whakaha tau ataina a honaure o. Ko e whono ko e ne, ko e ola e ngā ue ni kamatai mai mei he ngahi tā o kua mali watu, ko na whakai ai ka kaiwhewhine e fu uiwi malawa kunau mau ke whai ai ngā ue i ha whahinga wheitu upe. Nani tue mea pehe ko mea tepu ko i ai haka kaiwhewhine o kau aho naule o i he whaitu uni he pule anga whanua mo e siasi. Ko e ahoni, ko e ola o ngāhi ngā ue i he ngāhi tā ulahi. Na e ka mata hono poupoua o haa whawhine me he la a ko unga whanua, mo i langi mamao a Queen Charlotte i he ene tui ki he iwi mo lava mea a hono kakai. I he tau tahiwa ni mataha na e moko i ai a hono whinangalo ke whakapāsi ai tō tonu ai whewhine tonga ke kauat ke whiriwhalea lea. Pea koe makamaile mahu inga whakahistoria. Koe whakamooni tonu ia ke mahu inga e leo e whawhine, pea i ai mo ngā whawhatongia mahu inga o haa whawhine i hono whokotuu ai ka hau o e whonuani. I he tau e ua ko hiri na e laka hake he ka kaiwhewhine e toko ni mawhe tupu, ne nau kau mai ke savea whakawhonua ki he ngāhi community o ngāhi leo e ni mawhe o whawhine. Koe ngāhi leo, koe whaunga e whono ko eni. Pea ko ki moutou kau whewhine, o mo whawhongai ai leo e ka kaiwhewhine ko toa o tonga. Lolo tongani nei popo ka kato ke polokalamane pale e mia leo leo to ke tāwile am Latu. Nani wiki ai ka kaiwhewhine i tongani i he mahino ai fu uiwi malawa a kumau e he ka kaiwhewhine tonga ke nau whai hanga awe i he malae o ekonomika, malae politikale mo malae whasosiale. Ne te mea toke tā Latu o pehe i he whalea lea a kuiai o ngō kaweinga e ua o ku teke mālohi ai o whikau ake mo i ka kaiwhewhine ai o kau ke ma o kelekele ka kaiwhewhine mo e whakatokolahi ha ka kaiwhewhine ke kantiteiti ki whalea lea. Pea koe pou ai pureanga ke kātoanga whakahistoria koe ni. O ku pou pe sete te au. O ku omi pehe o tua ai whanua, pea ku whiunga pe mo e kakai. Pea ku ompe mga i whakadudu o tataki e lotu whakaristiane. Pea hoko mai kia tauanga whakawhanua. Pea ku kaulahi pe kia e toki huu mai e tau lao pea mo e konistu tone. Pea ko ia u whai kia e Moimoi i he whaunga o whanua. Pea ko tau si tu aini mi he kātoanga i e whanua whakalukufua pea mo e siasi. Ai senturi honoua e lotu. Pea ko tau laka ene e senturi hono tolu. Pea ku tau tui whakapapau. Koe kamataanga whakahistoria koe ni, e toko ni lahi ia, ki he langa whanua, o tau whai, o kai ngata i taimi,
kau e pe mo i tā niti foki. Wea rea whakamāman lahi ku pehe, koe kau āki teki pe koe kau whau whanua oha society, koe hou ik whawhinei. Kala mai pehe se tistika whakamāman lahi, o kai ke ngata i māmani ka kau atongani, koe toko lahi taha ia o Tonga, koe kakai whiwhine. Whatatau ke se tistika ai whanua, koe pehe seti e ni maua, po iniua e kakai i he whanuani koe kakai whiwhine, pehe seti rewa e whaafitu, koe kakai tangata. Ai ku tala mai pe se tistika a iwi mālohi o ku whakakoloa ke otua ai kakai whiwhine ke nau whai langa whanua. Pe o ku malama a noa e ho ik whawhine o e whanua ke nau whai hamea. O whakatatau ke nau fie mau i he langa whanua i he tawhaak whasosiare, i he tawhaaki whakapolitikare, i he tawhaaki whakaekonomika, pia lau atu ki ai mo tau tuku whakaholo. Ko e polokalama ko e ni o whakahoko ia i he aho e tolu aia e toka kato ki a pongi. O kulaungi au e kakai whiwhine o whatataha mai ki he whono ko e ni, ke tuku atu e nau ngahi whakau ia whainga kau e inga pē. Ka taha ni ngau e sen tātoka ngai kina kakai whiwhine mo langa i whanau, ke whatu hapalani ngā aue mo hatutu ni ngā aue, ma ai kakai whiwhine ki he kaha o. I he whakamuimi taha e hopo tangi o toki tāte vi tātou kunga pia me whakawhawhonga whanea lea o Tongatapu hiva. Ka koe minista e poti ngāwe tā naki pa anga humai mo tu te 17 tō mo ua. Nei ka mata i he pongpongi aho ni e hopo tangi koe ni ai ana whakamau pe ai ongo whakamau tangi Honourable Lord Colin Boyd pia mo Honourable Sir Patrick Elias pia mo i tui whakamau lahi Malcolm Bishop KC. Pea mahino e kakato i ngāhi whehu i whakawhihi a ngō whaahi, kai toi e ni ai whakahā o heo la. Nā e kamata hopo tangi koe ni nei whakawhihu ia e whakamau angatangi ke whawhawhonga lao a toke tāte i wita tōkunga, a e makatuunga whakahua te tangi koe ni. Ne pehe whawhawhonga lao toke tāte tōkunga se o sifa tūta whaiva o ia e te whia māli e ke tūtu uni moe o la ai hopo. Nei whakahua te tūta whaiva ne poini ke tai whia māli e ko e ni, koe uhi koe tāri e tau mo ua a e kore misini kosi a Isileli Kilifi o Nakolo i September i tau ko o si. Ka uki e tuia tūta whaiva o mau i eni ai lao whiliwhale alea, ka uhi koe whaki tokoni eni i loto i he mahina e tolu ki mo a pia whai ai whili. Pe he tūta whaiva koe kore ko eni a Kilifi lolo Tonga ai polokalama kempeini a tau mo ua. Ne tāri e tau mo ua e kore Kilifi pena ane whahange ke toki alupe ki he ene sekeli tali sa tini lolo o toki mao me ai ai misin kosi. Ka koe wā i taimi ko iana e oska kato e polokalama tuwha misin kose ngahi kolo me he paanga whakawāhenga o Tongatapu hiva. Ka nei pehe tuta whaiva nei toton ke whakahā i pehe sekeli tali a tau mo ua i he taimi ko ia kua osi pe kakato ai polokalama tuwha misin kosi. Nei tui pehe tūta whaiva koe whakahā ko ene tau mo ua ene tāli a kore a Kilifi o i kai ke whatau mua ke ngawe ake e Kilifi a misin kosi ki he kolo, ka koe kore pe a Kilifi ki he ene misin kosi pe a ia. Nei hoko atu hono whehu i whawhihi o tūta whaiva e he kau whakamau angatangi, pa nei oange whainga mālia ke whawhawhonga lao tau mo ua Clive Edwards Senior. Pe Edwards koe lea pe ia a tau mo ua i he whiawhi ko ia mo e tāli ai kore, ka koe ia o mai ki he ahoni o ku te eki ke whoaki pe aweha misin kosi ki a Kilifi. Kai ke hene tutune pe whamawanga ke tolo i a tala tutu une hopotangi ko e ni, ka e muimui pe ngonga le te otonga o toktuku a te whakaikiki a muiange. Kua ngā unuki mo ai ni a Tongani i he ngāhi ngāwe ke paupau ki whakangata ngā ake ngāhi naunau tau iwi whakaatomi i māmanahi. I he tali whakaofisiale ni he puleanga e taha ngāhi tali te whakamāmanahi ke ka vengani o iloa koe Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty pe CTBT. I aua o makehe he ului ofise kautaha ngāhi puleanga whaatahataha i uena i New York e Amerika, na e whafonga i e Tongani e whafofonga to umau ki he United Nations, His Excellency, Vainga Tone, ki he whahako atu ko ia e tohi whapapau i ai o e kau a Tonga ki he tarite koe ni. Koe ngā unu koe ni o ku hoko ai a Tonga, koe whanua hono te au whitunga furuma hiva i māmani ke kau ki he tarite mau inga koe ni, ka koe whanua pāse ki whamui mui taha ia ke kau atu ki he tarite ni.
I he ngongo kua tuku mai na e whakahai e tōne, ko e makamaire mahu inga ni ki Tonga mo i Pasiki, i he kawenga o e tau kawe i hono ta ofi o ngahi nau tau iwi a Tomi. O kau whoke e Pasiki i he taha ngahi e ria i mamani, kua uesia me ngahi ngawe ahi o ngahi nau tau iwi whaka a Tomi, ai e whoke uke i hao mai pe ki a honi, o uke i whianga hangai pe ni ihi mo ngahi nunua kovi o e nau tau whaiwi a Tomi ne whakapā ko ia i o se ni Pasiki. Ko e tarite CTBT, o kune ta ofia e whahoko o ahi o e nau tau iwi whaka a Tomi, o ta tau ai pe, ko e ngau e whakakau tau pe i kai. Ko whakamooni ki ai ngahi whanua e te au walu, ka koe whanua pe ni e te au whitunga fulmahiwa o kaua e Tonga, ko nau tari whaofisiare pe ratify. O hoko e kaua tua Tonga ki he tariteni ke toi whapapau i ai tuu whakataha a Tonga pe toi ngai Pasiki i tau kawe i ta ofi e nau tau whaiwi a Tomi mo e tuku pā ke whakahao whi ngahi tau tangata amui ange me he nunua kovi o ahi o e nau tau whaiwi a Tomi. Kake, neongo kua me i kau kotoa atu e ngahi whanua o mamani ki he tarite koe ni, o te eki malawa ke kamata e ngā ue, e ngahi tūtu uni i he malu o e tariteni, ka uhi foki o kukei toe ne ngahi whanua e hiva, me ngahi whanua kua nau whamooni ke whapapau i e nau tari whaofisiare pe ratify ai tariteni. Pea koe laumari e ngā ue whakataha mo i wōwonga taha ne whakahoko aki e ka inga o hosi te a mei whamotu ai fōfua mā i moa a ahi kolo ai maotofi a tamapirinisi tungi a neafi. Nei ka kātoa ai a ahi kolo ai tamapirinisi mo eiki salo te mamautaimi tuku aho ki he maotofi a koe ni ai ne kau ki ai a whamotu malai wakapuna pea mo ahono nou. I he whaike eke ai o ngonga le te o Tonga mo e ofisa kolo whaamotu whirisione sā mate nane pehe. Ko tau mua a ahi kolo ko e ni, ko e uki pe mei he mautofi a o whatau mua, ko e a ahi kolo whakanganga eni ke he palani mo e whatuutuu ke whakaulo māma i ti se mā. Pehe e sā mate ko e whawhiawhia, ko e hui ko e lau mālie ne uki aki e he kolo, ai a ahi ko e ni nei makehe ia, i he ngāo i whataha ngai poloka kotoa ke teo i mo whakama e ngai apina whaanga ke maa mo whakaofo ofa. Ko e tau mua whoki o e polokalama ko ni kolo tamako pistongi i e whawheni. Ko e lau maari lelei e tamasi ki e hono kāinga i ngau tokanga e apita e tauhi e mau kolon ke maa mo whakaofo ofa. O mau kolon te ria e ngahi maki whakaau mo maki pihi te rena nau mo uai i he kahao. Pea ku whiawhia apita e tama pistongi ko e na loto lelei pēni i e whai e a ahi koe ni. Pea nā toi anga whatoa ki lala whoki ke nā mea mai o whai e a ahi. Mo no kāinga taki mua i he poupou ahu ek i he poupou ki he kāinga no kāinga i whai e a ahi koe ni. Ke maa mo whakaofa ai kolo. Oku iai pe whoke palani ai hau eki, ai matamaiki, ka maa ahono kāinga ki ti sema, ke whahoko ha whamotei reunion i mono kāinga ki ti sema, o whawhofua nai ke tāpuni e pureanga, i aha hongfu tup tahi wanai ke he wanoa, i hafui aho e tolu. Oku kono loto e mona lau maali lelei ke whakakato ke nau whelonga ki mono kāinga, tatau pe hono kāinga i Tongani, mono kāinga unofo muri, na kua whainga maari e ke nau whiohi wao whiai o hange ke nau whiohi mono kāinga i e whiawhini. Lolo Tongani na te pehe e sā mate, ko e poloka whakatoa e hiva i fua a motu, pe o whahingoa pe ki ngahi mātanga i loa o i kolo, pe ki o nau ngahi lanu takitaha. Ko e tunga ko ahi ko e ni ko o tunga whakasiasi ko e kolonia ko ano noupe mo Moimoi ano kolonia ka ku mau he tunga ko di whanua mau wahi whakapoloka ke poloka hiva ai poloka valu i loto whamotuni poloka hono hiva ko Moimoi ka ku whahingoa pe ngai poloka tai taha pe nau ngai ngoa ake ko poloka whakahiva ko Moimoi ka to anga seti ia nga ko Moimoi ko e fika ni ko tu funua kapeti maile one loa vai ko la tai hoste ako ngai matanga iloa ia fonwan o fuka hingoa kia ia nga hingoa ngai poloka ka ku veke kia ia ngai poloka mo ngai fae ko ni ke nau tauhi ai tu ni mo
Mea ulau mari lele ge no tamai ki whakakato i ono kolo ka mana keke. Memang peke no whahapa ki kawengan ke mau ngau e mau fi au pitoi ngai family mo nau whanau mo nau makapuna. Ki sio whanga makapuna ke ngau e ngai whae mo tamai whai i he kolo, au ngā i he kolo. Ia tai mo puri tai mātua kuna hoko ke whanau mo makapuna o whai pe me tatau. Ke tau ki pe whatangia to tonu ke hoi ki, ano lau maari ke maa ano tofia. Ka koe whaamuia ke kao ke hoko pehea ta pe maa whana mo whiwhia ai kai ngā o tungi mo tahini ko salate mamau tai. Kai ke hena hiria mai moa a ahi koloko e nina e whake pe tama prinistungi a ngahi pale ki he ngahi poloka na anau tu ukimu a. Kono whakapaanga poloka lamani nei whakapaanga kotoa pe meihe mautofi a pilinistungi. Koe ngahi o ngongu whanoto whanua pēia, hoko mai o kahirieni ko whamui taha ia mihe malae o e sipoti mo pia o lie. Malo me tau ki whiloanga ki koe wakai ni ki e malae o e sipoti. Oku i kai toi tuku haiwi e whaiako i karetahi te vita tui fua bea mo e timi. I te teo atu ki he tesi hono ua e whiauhi a World Rugby Nations Cup wanoa wano, amana ke whipaki mo se peni. Ko e whamatalaine e whaiako ki o ngonga re teo tonga he pongpong a ni whilawe i mo e toka teo ki he wainga hono wa he sāpa te ia i ka nata. Nei whahae whaiako, o kui kai halawe ala lahi ki ha taha e ne squati, ka aku ai e toko ua ngari e whetongi he wikeni me he timi o wike kua o si, e whetauraki ko ia mo Zimbabwe. Neonga o te keike tukuange whakawhi isiare mai e ne timi ki he wikeni, a whalala e whaiako ko hono lele i taha e awe ki loto malae i e paki hiko ia mo timi a Spain. Rotonga ni oku i kai hari riu lahi bea me he timi o wike kua o si, ngari pe ko e whetu hopo ko ia ko tui tupou, e huluni atu he toko ua tolu o e wikeni. Ne whahafo ke whaiako koe ni ihi, o nau ke whemo i kina i ngai whatogia ke he kehe pe, o i kai ke kau mai ke he squati, ka o kune ngau aki pe e whanau koe ni, o ku malawa ke whakataha hifo, ke whafunga ai ai whanua. Ko e wainga whamui koe ai ango timini na e kuna se peni he pāke teu whaiva, a ke kai koe wahiwa ki he wanoa. Kai ke he okahire vei pā koe mo se peni he wikeni, he te wai pe ki Potukari he wike ka hao, ka kato ia ai ngahi wainga koe ia i he whiauhi koe ia o Nations Championship. E ki mō pe tau mawai tu ki tau atueni ngahi i o ngongola lahi koe ia o e hoa. Me ai tāhini Princess Kalauni sinai takala o whakanunga i e kamata e whono whakawhanua ma ai ka kai whiwhine a niawhi. Ka kātou he pongpogini ai hopotangi ai whakawhawhonga whanea lea o Tongatapu hiwa ka koe minista tāna paanga hu mai moitute 17 tau mo ua mo toki tātou wita tūkunga ka o te eki ki whakaha ai ola o hopotangi. Pea veke mo longo mo ui ka inga o whamotu i fuafua mā i moa a ahikolo ai tamapiri ni situngi ki hono mao tofi a ko whamotu i he teu ke whakotu o e polokalama mama sis ukila ai kolo ki he Krismasi i te sema. Koe e ngongo ia ki he whiawhini aho to opule lunu aho hiwa o siulai o ke whakaamnia o tono te ki no to whane kotoa i he o tu tongani. Kai māloa pito i tau kei whiau mai, mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Thursday evening, July 9th. Today's top stories: Women's National Whono underway in Nuku'alofa this week aimed at empowering women and girls throughout the kingdom. Tongatapu 9 MP election case appeal hearing concludes this morning with Court of Appeal yet to deliver a final decision on the case. And His Serene Highness Prince Tungi held a special visit to Fuamotu, one of the villages of his estate, yesterday. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. Women from across the kingdom have gathered in Nuku'alofa this week for Tonga's first ever National Women's Whono, marking a major milestone in efforts to strengthen the leadership, well-being and participation of women and girls. Her Royal Highness Crown Princess Inaitakala opened the event, recognizing the important role women and girls have in our society.
The 3 days gatherings have brought together around 350 women representing communities from every island group, following more than 2 years of consultations and community engagement across the country. The National Women's Fono aims to provide a nationally led platform for women to identify shared priorities and develop practical actions to improve the lives of women and girls throughout the kingdom. The events opened yesterday at Queen Salote College Hall, where Her Royal Highness Crown Princess Sinaitakala emphasized the important role that women play in our society. The finding from the 5,000 women voices National Community Survey was also launched at the Fono. The survey reflects the view of women from across Tonga and builds on discussions held during a series of sub-Fonos conducted nationwide. Over the next 2.5 days, participants will work together to develop and endorse the Tonga Women Platform for Action 2026-2029. The document is expected to become a national roadmap for collective action, helping to guide programs and community initiatives that support women and girls over the next few years. This Fono is the first initiative of its kind in Tonga and has been organized by the Women and Children Crisis Center, working alongside the National Women's Fono committees and other partners. Organizers said that the gathering is the culmination of more than 2 years of nationwide consultation, bringing together the voices and priorities of women from communities across the kingdom. The appeal hearing in the case of the Tongatapu 9 MP, Minister of Revenue and Customs, Seventini Moimoi, and his fellow candidates in the 2025 election, Dr. David Latu, concluded this morning, but it is not clear yet when the Court of Appeal will deliver its decision on the case. The appeal was heard before two appellate judges, Honourable Lord Colin Boyd and Honourable Sir Patrick Elias, together with the Chief Justice Malcolm Bishop KC. The hearing began with the Court of Appeal questioning counsel for Dr. David Latu about the basis of the appeal. Dr. Latu's lawyer, Joseph Tafaiva, says that his client was dissatisfied with both the decision and the outcome of the original case. Tafaiva argued that the appeal was based on Tomo'o's provision of lawn mower to Isileli Kilifi of Nakolo in September last year. He argued that this amounted to a breach of the Electoral Act because it involved providing assistance within the 3 months leading up to the election. Tafaiva further submitted that Kilifi's request formed part of Tomo'o's election campaign program. Tomo'o accepted Kilifi's request but instructed him to see his secretary Satini Lolo to obtain the lawn mower. However, by that time, the program for distributing lawn mowers to villages under the Tongatapu 9 Constituency Fund has already been completed. Tafaiva argued that Tomo'o's secretary should have informed the constituent that the distribution of lawn mowers have already concluded. He further argued that Tomo'o's indication that he accepted Kilifi's request showed that the machine was intended for Kilifi personally rather than for use by the village, as the request has been made specifically for Kilifi's own machine. The judges continued to question Tafaiva before giving counsel for Tomo'o, Clive Edwards Sr., the opportunity to respond. Edwards argued that although Tomo'o had verbally agreed to the request that evening, as of today, the lawnmower machine had never actually been delivered to Kilifi. At the conclusion of the hearing, the court will reserve its decision, meaning that the judgment in the appeal will be delivered at a later time. Tonga has taken another step in supporting a world free of nuclear weapons, officially ratifying the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty and becoming the final Pacific nation to join the agreement. The ratification was formalized this week at the United Nations headquarters in New York, where the permanent representative to the United Nations, Ambassador Vainga Tone, deposited the kingdom's instrument of ratification. The move means every country in the Pacific region has now ratified the treaty, marking an important milestone for a region that continues to carry the legacy of nuclear testing. At the ceremony, Tone said Tonga's decision was more than a legal obligation.
He said it reflects the country's values and its commitment to ensuring that future generations do not experience the suffering caused by nuclear testing. He also noted that Pacific nations understand the consequences of nuclear testing better than most and have a responsibility to help ensure it is never repeated. The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty prohibits all nuclear test explosions, whether for military or peaceful purposes. It has been signed by 188 countries and ratified by 179, including Tonga. Executive Secretary of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, Robert Floyd, welcomed Tonga's ratification, describing it as a proud moment for the Pacific and an important contribution to international efforts to permanently end nuclear testing. The United Nations High Representative for Disarmament Affairs, Izumi Nakamitsu, also welcomed the decision, saying the treaty remains a cornerstone of global nuclear disarmament and non-proliferation efforts. Although nearly all countries have now joined the treaty, it has not yet entered into force because 9 countries, whose ratification is required under the agreement, have yet to complete the process. Tonga is also a party to the Treaty of Rarotonga, which established the South Pacific Nuclear-Free Zone, as well as the Nuclear Non-Proliferation Treaty, reinforcing the kingdom's long-standing support for a nuclear-free Pacific and global disarmament. And the people of Wai'omotu warmly welcomed His Serene Highness Prince Tungi during his first official visit to the village yesterday, leading a mini tour around the village, fostering a spirit of unity and cooperation among the people of his estates. He was accompanied by his sister, Honourable Salote Mamataimi Nuku'alofa. The program yesterday saw His Serene Highness lead a mini inspection around the areas of Wai'omotu, Moimoi, and Ahonono. In an interview with Radio Tonga News, the town officer of Wai'omotu, Felicione Saamate, said the purpose of the visit was an invitation of the estate holder in order to meet with the people and to encourage village-wide beautification and bring the community closer together. The visit also served as an opportunity to launch planning and preparation for the village Christmas lighting project, with festive lights expected to be installed throughout the village in December. Saamate explained that the village of Wai'omotu is divided into 9 village blocks, each named after a well-known local landmark and assigned a color to represent their block. Saamate said it was heartwarming to witness the community come together, and they were especially pleased by the surrounding the visit. Every block in the village worked together to clean and prepare homes and public areas, making the village neat, attractive and welcoming for the occasion. Prince Tungi also funded awards for the best performing blocks, which he represents at the end of his estate tour. And that's your local news for tonight. After this break, sports is up next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. The Ikaritahi head coach, David Tuifua, has told Radio Tonga News that his side is focused on preparations for its second match and the 2026 World Rugby Nations Cup against Spain this Sunday in Canada. Coach Tuifua told Radio Tonga Sports News this morning via social media that there are no major injury concerns following Tonga's 36-26 victory over Zimbabwe. He says a few players are carrying minor injuries from the opening match, but none are considered serious. Although the team has yet to be officially named, Tuifua says he is confident he has selected the best squad to take on Spain. The two sides last met in 2024 when Spain defeated Tonga 29-20. The coach has confirmed 2 changes to the side that beat Zimbabwe, with winger Tuitupo set to make his test debut. Tuifua also revealed that several players originally named in his 30-man squad last month were unavailable,
but says he is satisfied with the players available to represent Tonga. Ta'ikalitahi will complete their Nations Cup campaign against Portugal next week. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Women's National Whono underway in Nuku'alofa this week, aimed at empowering women and girls throughout the kingdom. Tongatapu 9 MP election case appeal hearing concludes this morning, with the Court of Appeal yet to deliver its final decision on the case. And His Serene Highness Prince Tungi held a special visit to Fo'amotu, one of the villages in his estate, yesterday. That was the latest news with radio and television Tonga News for this Thursday evening, July 9th. Thank you for joining us. Have a good evening.